Sande Christopher ubu hataine myaka 39 y'obukuru yasya abakazi bena 23 abari kutasya kanagira ngo nace yongera kushwera abandi abo kuba takashyikize kiroto cye abakazi aba akabombekera imizigo mu mwanya gumwe kandi ranki yayongera ukwera nambaro rambu yorozire nki yayongera kuombeka kandi era abambeja nki yayongera kuswera abandi nyombeta abambeja Sande nagira ngo akatanda ko kushwera aine myaka 16 kana hati takabire kumura ati omukazi nkasoka nafunaho omu nagaruka nahuranyeta agire kandi kuba na babiri nagaruka era nahuranye nzire kuba na basatu niko nagenda anti ninyongeraho okurugirira hari Sande abakazi be buryo umwe akabanza kumwombekero we betu abashija benda kubakwana nukwe kubateka omwanya gumwe buli mumbeja nkaba mutekere wenka mbichwe kabya ukaino noko mbatekere oko betu kana funamu kutalibanizibwa nasanga haro abasajja kandi abakwenda kuntalibaniza nabateka mu mbuga za mateka kalatibu na batekere mu mbuga za mateka kandi babihamu obusungu nkabo kumanyoli bwako bamusuma bwoko mujunana kandi we na Atlantic munyigisize asina chwa munagamba bukwanyunyetaga obusinge nichwa munagamba bona kambateke ha mwanya gumu Sande nagira gwa bakazi be bine kwatanisa nungi betu urkurete mico mibi na mubinga owaherokire kutasya ya maresa biti biri manyire family zitukuliramo zona tizisana isana kandi engeso tizisana isana hati kale kintu cyonsangamo nikintale nzobe nabo katoito ninkitereza mukandi bwalemesa kuterera atukani mugamba yeyongere yo nindeto ndi ngobo mu nindeta babiri Sande yagiragu kwa kwenda kutasya mukazo ndejo abakazi be nibo bari kumurondera era bwemba ninyenda kuongeraho habambeja benyina era nkora program na abambeja bange nimbagamba nkwetaka kuongera yo mumbeja hati nibetekaniza nitulibatamu ntulibatamu ebichweka bitale mbina bimu nitumuroro mumbeja ni siba mu motoka kwantera kulibatamu mu motoka na batano mukaga ni murora nauni bamurora nibagamba ntusaine kwikara na mufamu Sande nayongeragira ngo obwa hati tariho muri ngogona ubwo kubariro ruzaro abekaye ubwo bari kukozesa family planning nyowera timbebamo habo kuba okuhura nti nkachwa mukole farm ndi farm manager Dr. Salongo hati kandi tinkusobora kugamba kandi nkole farm kandi katugafule kizampo nkete ziri mukani kagamba nti bayisibe ngo emwezi aliki mu 2-3 ukwanyuna kwetagire kale omukunyumirwa kwanga ati sinakwetagira abana nka 3-5 kujya gamba na rugo munsi ahanshongaze by'amagara Sande yatugira ngo nabasya obwire we n'abakazi be bekebeza okumanya amagara gabo okugemerire uko kumanya nti tikuli kugamba nti oburwaire obo kale bwa idizi nente tukubagamba nti bukururaba mu mikoro gy'abakuru gyonka ni hasakoro bintu ebikuhutaza nkebye nabine usobora kuba nibirabamu betu era ntera kuba nimbakebeza kandi era nokuleta omumbeja era ateka kubanza kukeberebwa kuyabuzibwa ahanshonga yo kurarira abakazi be Sande yagiraga uburyo umwe namha eshaha bushaha kandi natayira abakazi be aho yayendera sawa nizonga bazonga ndara ninyetorora kandi nsiba ninyetorora era Asenti kiria kwandi musawe kinasi wahika owa Sande buri umwe naba arukurabanamo barakoremera moyo butosha Sande nayongeragira ngo ahabwa abakazi be bingi kimuyambere omukugira amagara marungi nindi yakwe nkusobora kandi ulimere yona nyina kurorangirireho kana teke nakene kiyamba abo kubujja kusanga undi achumbira obugorora undi achumbira katunkuma undi achumbire ebihimba arundi urasanga achumbire ebicholi bitabuire mu nebihimba owa Sande ninka government okwayo ahakuba abakazi bayine abari kwebembera nabahika bagira obwire batera karuru omu bakazi bagenzi babo obwire buhika besimba barawomni batera campaign mu government akwana abana batera bururu
na bambeja nabo bateranga n'obururu era barabamu bakakasabikiye bagenda kubakora muno nkorankanasi nkoranko wa mahure ubwo hakuba hariho kikwenda kubaho cya fama kumpikirira mahure ningarabyamo ningamba kwenda kubaho kino ubwo hakuba hariho murwaire nyine kutekaho buryo nkamujyanjaba efamu shanjira tine buzivu bwona bwine nakace tikariho ohiro harimo birunji byonka kandi umurimo gwanje bwa speaker abakazi ba Sande bono bagira ngo bine obusenge maka gabo. Ndi mukazi wankaga mnabana mfamwe hakyensubira funamu abana n'ebintu ebindi nekyatwagarana abana nibananga Abana bagira ngo wabo tariyo keyihari nkamukibanyi ngo hakuba Sande nabakunda okwingana bashaba abakazi okwetantara obufuhi maka gabo kabakazi nkanyowe abini ibu babarireke omushija akahandigwa kutasa kare oyombeke kare oteko government nkoto nyene cyo ndenyumiriza muno mushija wanje ndamusima habwo kugamanga katasa turi binje sazi turi mu government. Sande obwahati aina bana 125 hamwe nabijukuru bana. Sande nagira ngo we omurimo gwe agukozere bitu nashaba government okumukwatiraho na munonga omukushomesa abana aba. Iro kandi government kakweba nesobora kunyirukira hali ekyo tinyine nakyo buzibu nakyo nikisobora kunsemeza kwa abana ba government sobora kugamba nti rune sobora kugamba nti kaba mbeke isomero akibanja kyange nakyo tikina kizibu kandi sobora kugamba nti abana abamu basobora kurangire bara nosoba kubaherera nka government. Sande abakazi be akabateraho mwanya go kushemererwamo kandi weye akatekayo ekidongo tarikwenda stress ombakazi be. Sande nomushaho w'ekiraguju kandi nagira ngo abakazi be nabahabura cyumwe abantu abo mu cyaro ekisande arukuturaho ekya Kiwaya abagambireho na Tayari West konka abatekereze kurebwaho mu kamera zitu bagizire ngo okushwera abakazi bingi kwa Sande nabo nikibatangaza buri zoba. Amakuru aga gashakwa Onesmus Turiyahabwe.